Excellency, kuna kateos ambao wako pale JKIA na wengine pale Somali. Ngunia moja ya miraa ikitoka hapa ikifika pale Nairobi JKIA, hao watu wanaitishwa pesa 45,000 za ngunia moja, na ikienda kule kwingine 45,000 tena wanaitishwa. Na kwa hivyo ile gharama yote imewaingia kutoka kwa shamba kwenda mpaka sokoni pale Somali. Hao watu wanakuwa hakuna chenye wanapata, na saa hii sasa inakaa ni kama ile soko imefungwa. Na hii kate iliweza kuwekwa hapa na hao watu ambao walikuwa wanasema wamesimamia kilimo. Ni miario yonekire kuyugwa na urito bunene ni Rais William Ruto okire ndionga yewe ya Jumapili ndiru nderecha mawana arekire wira nebo kuthiria matheta ya musikue na wasiwasi na biashara hiyo, na wale mabroka na makatel wasiwatishe. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Tayari niko na mkutano na rais wa Somalia wiki hii, anakuja kuniona wiki hii, na baadhi ya mambo tunazungumza ni biashara yenu ya miraa. Natakiona niri yake kulikithia migambo hii Rais William Ruto ntukwe nyuma ya kunyudho muma na ikitagi karona rais wa ndiguru ya Somalia kwa riria wendi abo kimeraki ndiguru ne ewi ya Somalia ukurukira mitandao yekie yokinyarira mutandao wa State House. Rais Ruto ugete atiri netwekite kikarona rais wa Somalia Sheikh Hassan Mahmud na wetikaniria kurekerio thondeki bwankia mayamwe ya ngwataniro ya ndiguru icho yele ngwataniro ego kiria biashara ya miraa na makoyo ate ndiguru icho yele na kuataniria ugendi katika Kenya na Somali. Mimi mumenipatia kiboko, hawa watu nitawanyorosha. Ikaro keke ruari kareta wirigero bonene ndikira rimina biashara bamira barakinya badetani kunyelwane bamwe ba biashara bamira na nyuma ya gutumirwe uragambithania batandatu barabethirite bakira ni rais ona kurathirikiti nindi utungata uru Kenyatta muthenya ruari agambithania bani bethirite bakinyetha kwa mumambira mutungiria wa ndiguru Daitari William Samoei Ruto. Batandatu babara ni banani bakoti ya biro na baile bakoti ya rera na miunda banyute mu nyuma ya marito yoni ndigu ithira ya kende kwa kirinkatheti ya kithirikari muthenya oro kaitene ukau Rais William Ruto nithirite itarakia na nethirite nindi atharake mantu kinyege ndiguru chiome barabethirite bakirungeka Kenya ukujera mambura kunyuthu mu mako kia Anthony Kathenya na kwithira itutarakia nkuruki ngoginende chimutungiria wa ndiguru William Ruto irentuko yekia mbere nene yobichi are kunyumuma Thaa Kathumba nyuma ya rais mujeru William Ruto kunyumuma rais wa ndini ya Kenya kwa miaka ingeji 5. Rais ujo mujeru ataselelwa kwa mbiri rutingoge igoro kiogoro rais Ruto agisainaga watho bagutonyia ngogeni majaji bathandatu iribo Judge Weldon Koril, Agri Muchelule, George Odunga na Professor Joel Ngugi kirikoti ya gucokia magamba tayo Court of Appeal. Judge Elizabeth Omange na Evans Makori bagitonya kirikoti ya Environment na ya migunda kithingatanio. Majaji baba bakinyunyaga muma muthenyo mdigaroni ya rais amuje muneno Nairobi kire mambura maratongeretwe ni Rais William Ruto na gukujirwa ni atongure bangire bo jaji munene Martha Koome. If it pleases Your Excellency, it is now my humble duty to invite the designate judges of the Court of Appeal to take their respective oaths of office as follows. Akiali nyume ya kunyudhu mumako majaji baba Rais William Ruto ni auletie majaji baba kuruta wera bila kubaterie na kuga akiendelea kugwata mbaru gitengo kia thirikari gya koti ile judiciary kenda gutigera nigikulungamira bila kubaterie amwe na kuendelea kuulia koti tigere kuthikiria magamba kwa kagita karia kabaterie. Congratulations to you. My very best wishes as you serve the people of Kenya. As you are aware, there is huge expectation by the people of Kenya.
I want to request the judiciary on behalf of the people of Kenya to support our administration in ensuring that corruption cases, commercial cases, land cases are adjudicated and concluded in a timely manner. My administration will respect the independence of the judiciary, will respect the independence of all the other institutions in a manner that makes them efficient to deliver on their respective mandates. We will promote dialogue between institutions and positive engagement so that we can all focus on how to take Kenya to a higher level. Kiri hatua ya kuendelea kuleta ngwatanĩro mbega katikati ka ya Kenya na ndi ingi. Rais William Ruto igoro kiogoro garuni ya rais amuji munene Nairobi ni anatirimani atongole kumande ingi bambele ile gikosi kumande Amerika gitongere tu ni Catherine Thaa murungamiru wa kibiashara wa ndino kire gikosi giki. Ruto na gikosi giki bakijuka ya kanya kwa lilia ngwatanĩro kiri sekta ya ugima bwa mwili, biashara amona wekalia. Musemani wa jere Rais Ruto wakithithagia na gikosi kumande ya Germany gitongere tu nule wale rais wa ndino Christina Waf. Musemani ojo ukelagiria mathomo kiri IMAANA amona mainya mala maumanitena ngugi jia megunda. Musemani wa kathatu Rais William Ruto wakithithagia na gikosi kumande ya Swatini gitongere tu ni minister munene wa ndino Cleophas Fordamini. Musemani ojo kialegire njereja gutetheria wendia bwa into ire jumaniti na uremi ya Kenya kirinde ya Swatini. Musemani wa muthia Rais William Ruto akithithagia na rais wa ndea Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Ruto na Mohamud bakijuka ya kanya gaka kwa lili njereja ukiria biashara ya miraa na samaki katikati kande ino jere. Kuma muji munene wa Nairobi, nkiripotera Weru TV, Mbita Anthony Rangi Wakathenya. Na kina mamburai ya ora ya kunyedho moma Rais William Ruto na rete tetu mraki ya moya mantu yare dirikare kia kedra nende kambere kenda guchokaneria ndigoro ira munini wa kiara ugire ira Antonia aina kirentu miri kia Rais Ruto ara ugire ati agatigira na gukiri ore minanjira ya kueneka maguru ya fertilizer kuma chiringi ngiri thandatu mwanka ngiri thatu na mana ya tano yangi yare redirete kiweta ni amona kudurwa kwa gambithania batandatu barani ndi wa redirete bakiweta kana barerwe ni rais ro marokete nende uhuru barani ndi bedirete bakinyetho ku mumantu ko kinyaruare muthuri murioki no tutariria ndatoi Muthija jwegoro nyuma rais Dr. William Samoei Ruto kwithwa nyuthite mumanane gutuka rais wa Kenya kirwari rawe na rithwa gikamaire mwanya mwanya njira kethwa kirikithia na jamwe jajwe thura kiambiria augite kirwa ngironga mbithania akethwa kirongero bilioni 3 iguru bilioni 19 bajairi agwa mbithania batandatu barabara igini uhuru bakanyuthe muma ontora bothithikite muthija na arua na gwa koti rene ikethwa ikakwa kikaunti mugwanja ira itigere amnabu agwa koti ingi ikana rimwe 23 igakwa kiri sub county mwanya mwanya ndene Kenya kumndukura kutuna koti hizi na gwa kaongera koti ingi 80 etia magamba ja manini kile manto jegirwa ngiru ithuro na mianka ni rwa ABC agutia kombithia ABC na kuma mungana jwa mbesa nikenda bomba kwethira na mbere mitambo yao bomba kuringiria kura cio ndene Kenya na inyaka ome Kenya na gwa kukombekana IBC ithwe kiringithia kura cia muchujo jwa biama tukitegera manto jegirumi Rais Ruto aragira gita kunia milioni 1.9 cia fertilizer za kilo 50 na gwa fertilizer ji ikethwa ikendere murimi na ciringi 5,500 kuma kingiri 3,500 na nkuruki kwerekithira rwangirwa KTDA kwithwa rukenderia rimba majani na ciringi 3,500 kuma kingiri 5,700 tugitegera mpanga ya mpara Rais Ruto araugira kethwa agitwa mbeche na irio nikenda kwa akaunti mugwanja ira rumiri ni mpara ni amana kurigiria akaunti 13 ira cio gwatini bako gwatwo ni thine ya mpara na kile mbango joja wa kinyomba agwita kethwa aga kanyomba 150 mwaka agwa cukuru chiotea ni chiko mbije wa kiba nyomba iji
nikenda inya gukiria mbeu mbithi akuinya ntu bara baita kwa jua kali kijabu batumga kiwa kiba nyomba izi amna bubu Rais Ruto na ugite ati akethwa akira mbironi 600 kia kandarathi mwanya mwanya ndene Kenya bara nthiguru ya Kenya inera ndu yao thugite kimantu joga ibo mainya agakethwa akithamithia motungata jonthe jaja thirikari nene na kuna makithirikari cia county na kuja mbeca na agakethwa agitegera muno mantu ja kigina gukinya kurio kumbithia witi na mbere kithirikari cia matura kimantu giki kithomo agakathunika kamiti ya gutegera mantu ja CBC kamiti ya CBC igika ikarobia obia mwingi kujukia maoni ja CBC aragita kethwa gita moto ja CBC mbere mwaka jojo thira amna bubu agita kombithi ritoba grade 6 na class 8 kuma secondary na likenda kulikiria urane bwawe bureli ya kariba Mombasa na ina ugite mautungatho jonthe ja port ja umerutero na Ivasha na jetho ja gichoka rutero Mombasa na tugitegera ngwataniro na abunge agite nandi akethwa akitangina na abunge nene nikenda kuringithia gichunji kia Ithatu kia mumbire nikio gender rule agwa kwina kamiti ya mbunge kethwa kiundwa nikenda gutegera Kenya barabara yome nebo diaspora amna bubu agwenya rwangiro ministry ya Kenya barabara yome rukethwa rukiundwa arenya kethwa kibathura minister na tugitegera rwangiro borithi agwa nandi akongera borithi mishara bajairi agwa kigena ke borithi kithwa kirungamiro ni inspector general arakanengera mutadio wa machabu watatu agwa karigire mabisa bokaria gutumika kirigi siasa na ndikenda gutegera biashara mbeu mbithi agwa kethwa kiambia ministry njeru ya Iwanda na biashara nini neo cooperative and SME development na murato ja ministry ji ni kwagirithia kigina kia Asira Fund na kire mikobo ya CRB agwa kambira mutaratara jo kweberia Kenya kire CRB nikenda kubombithia gukomba bajairi agwa karania Central Bank of Kenya iguru ria wiki na uriti bwa mbesa ikuingira milioni 1 na gutegera mantu athiri agwa nikenda gutigira kwina urumwe thina nthiguru ria ituthiurungirite agwa rais wakatena Uhuru Kenyatta no kamukarigiti wa kuona kwina thiri jikinthiguru ici atugitegera mbango jo NTF augite mukenya wonthe nandi akethwa akiria mbeci ici kuringana na musara jwawe chacha nandi dijamwe moira njira rutekite na ugite urageta na mbira thirikari we akethwa akirita mitaratara mwanya ya kwagiria thirikari ici ngiripotera Weru TV betambuthuri murioki arami bamwe yani interchem bene ndeni bedirite baika itala ria Rais William Ruto ora kwene kama goria fertilizer bakiwa itala rene ndiri kidare batedera kyabone ne kireri mibwaki marake bari bakumaniana kwene mkoko magoria fertilizer ndi bakwirigira kona baita nkoroke kumane na uri mibona arene ndi bakiwa kidiri karenjero gutegera kinyamari ya bonus barugwa nibekiriwera ne bokore wana chiringi yana ndiri karendiro ntopraninde utomba kwedera bwekareka Dennis Mugendi kato echio Ntuko meri na mianka ithiri arimi ba majani barite thina bageta na maru itumi na bio bire bibingi birio marija nthija bonus magurija iguru ja betresa na bingi kithumba na nandi gukwigembe bariuga bari na witikio na rais umweru William Ruto mbere buruku bekira wirane bokweneka maguri ja betresa gakunia shilingi 3,500 kuma kilingi 3,500 abubu bakiuga botengani nine ni kwa kairi banda yako isenta 6 anto bosio woni bethera nde murimi ora munini buru kire babange woni orangu ake president weto Ruto orara mwere gutwira aratwiria fertilizer tukaiwa fertilizer na 3,500 tukoria 3,500 re yeje tukwewa thai nio tukagitwa 3,500 kana no gatukagitwa jajara iguru ituru ya ibo no tubakwene fertilizer no lakini tukenda kumea fertilizer ya yo etu yeto kwewa tulewa mbesi ya no tuleiburu awa ekethe 3,000 no ende twara kwelewa ni twite gwa thai kethe 3,000 kana ni atweterete kwou tukienda atu papatwira uboya tumeaniriku bonus baliwa nayo ni teitithwe baliwe no shilingi 134 aki iria bakuriwa nyuma ya wikirwa wirane bwa urongo ni minister Olimi Peter Munya ala kinyamarija mweri bamukaira shilingi 21 aki mang'otore yatingana no mpea twekirwa mbeca iji twari thai 29 itwawirariwe no twichitirie
Ote mulemi. No ntoire ndi murimi. Ote mulemi wa mayani. Batura ntoma mayani. Itoketha mayani lakini batu ke mokethi no tore amokethi. Mbesa mayani ke cia mori tore ambesa siringi 21. Kuma ke 21 mokethi to mori ambesa siringi 15. Kwa tuka wae murimi mwana mayani oteginya kinto tiaro kirua. Alafu kuma ke munya no yera tora tokaro ambana sina siringi 70. Sia mwari atore tokaro wa 70, sia mbona sia atore tokaro wa neana. Na munya au atoka area na thokiria aremi. Athokiria aremi anunu nya batu tokora mayani. Wendre murimi wa mayani kuma ngo yoyo nkiogetha mayani ko nto bocio. Imbeda antumira tinya ngarama. Ndale itereke mayani au ndenda yo yakora boni kwire. Ndala ithia mayani ya talanko ni ngarama ngotonya na ni asara ngotonya kuma nango yo nke ya nto bocio kethia mayani na ndre na nto bakibaroa na inkobarea. Kura isi wetu buruke mayani na tokirerio remi bwetu ikienda batu nto ba mayani to kombote thuka na bia kora bieto na bia ruto na to wetheri to ya to kwanda nyokua muntu arona siringi ngiri nye moe to gana pepa mbaki akunu mokoro akore kore nya ko makoleba mbesa no te mulebi siringi ngiri thanyo eta ni oterari raro biele president wetu to na to na media burusu mi babia kore kienda to mba nyote thuka na munya buru morani buru ne bebele nete kando na batu buru toto mwanda renge batu wetu ito mukaitwe Nende batu majani tuiteterwa mauri tore weno na neana. Atrebo kabe. Dennis Mugendi, Weru TV, Gembe, County ya Meru. Na nikumira Nteto unende Dennis Mugendi tokona kanya kakuno ukaindi nchokerete na Nteto inge ukaithiro gita kuraya. Tubanko bo Mugeni Rwimbo Tiruru Jumamosi